Ok, krećemo delat, idemo slikati 2 gradilišta, idemo do naše kućice, trebaju doći neki majstori, tiče crtanja, o čemu se tu radi. Ja, dok izađemo iz grada, puno distrakcija, teško je pričati. U jednoj fazi života sam gdje želim pomicati vlastite granice. Svake godine ih želim pomicati i želim napredovati do kraja svog života. Ove godine ćemo uskoro završiti kuću, mijenjamo i tu dinamiku, usmjeravati svoju karijeru puno više na projekte, jer to je ono što želim raditi. Želim fotkat stvari koje utječu na ljude i želim pričati o stvarima o kojima se ne priča. Kako Bruce Lee kaže, prvo morate sve naučiti i sva pravila razumjeti, koristiti, da budu kao vodu pić, što se kaže, i onda ih trebate otpustiti. Ja sam u toj jednoj fazi otpuštanja. Ja kao godinama već radim komercijalnu fotografiju kao profesionalac, znam točno šta će proći, znam točno šta mogu dobiti, znam točno šta treba nekome, znam kako to prodat, znam kako plasirati to što radim i znam kako zaraditi, znam cijeli proces od početka do kraja. Sada, kad znam sve te stvari, mogu ih usavršavati, a s druge strane moram razbijati svoje vlastite patterne. Znači, moram ići kontra sebe, znači koristiti wide angle u portretnoj fotografiji, koristiti druge tehnike, ići sa drugim principima u kadriranju, razbijati ono što je meni prirodno. I na taj način mogu proširivati granice i ljudi vole gledati ljude. To je neminovna činjenica, tako da to je razlog zašto jako često ti projekti vezani uz portrete fenomenalno prolaze. Idemo dalje. Evo ga, prvo gradilište obavljeno. Idemo samo kliknuti stanje drugog gradilišta i idemo na Garicu. Općenito mi je drago da kroz tu neku platformu koju imam, bilo da je broj pratitelja, bilo da je ljudi koji općenito promatraju to što radim, cijene to što radim, drago mi je da mogu kroz moj posao doprinijeti životima drugih. To uzimam prilično osobno i prilično mi je bitno taj aspekt mog poslovanja. Kogod zanima malo više o tome, nedavno sam imao jedan jako lijepi post vezan baš uz ovu temu i zanimanja drugih ljudi i slobodno pogledajte na mom Instagramu ili Faceu o čemu se radi, jer kako jako često dolazimo u interakciju sa ljudima i drugim zanimanjima, imate priliku drugima pokazati ono što oni ne mogu vidjeti. Evo nas na Garici, konačno. Prije godinu dana nije bilo ničeg ovog. Jedva čekam da se uselimo. A sad dok čekamo ekipu za gletanje, idemo skočiti do Krka, obaviti nešto, napraviti slikice za gospodina Lonjaka i njegovu firmu. Idemo dalje. Na kraju dana definitivno, kad riješimo ovo sa gleterima, ćemo malo uzeti Helios u ruke i malo popričati i o tome. Evo nas konačno vani sa Heliosom. Ali sad nisam sam. Milostiva, molim vas vaše dojmove, zašto vam se sviđaju fotke sa Heliosom? Prave su filmske, retro. Malo više detalja? Zašto je ono nešto posebno s Heliosom? Šta ti se sviđa? Pa blur koji daje, neka mistika. Good enough. S tim da za tu mistiku definitivno morate biti svjesni da nećete moći nikako fotkati jako brze subjekte. Znači ovakva brza čuda koja budu hodala. Ajmo Uma! Praktički nema šanse da uhvatite na plitki dof, ali se može, kao sa svakim manualnim objektivom, raditi zonski fokus. Znači da se stavi, ne znam, f8 ili nešto i onda znate od koliko do koliko metara je ugrubo fokusirano. Ali to samo kad ima puno svjetla. A sad nam je kraj dana i malo svjetla. Mi ćemo fotkat neke fotkice jer sad se idemo opuštati, malo prošetati našom Pornibom i vidit ćemo šta će ispast svega skupa.
Nadam se da vam se sviđao vlog i čujemo se uskoro. Ćao s ekipa!